ngakubingelela umbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uThabiso madoda uqumba amaqumbana laqumbisa lesele lentaba nibingelela umbhinyilika into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha bathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha bhinyilika bathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha nibingelela umavinjwa ngestina nibingelela umavinjwa nge1000 nibingelela umavinjwa ngenkulungwane bukhoma namanje sisekhona la kuhlanga media okwakho ke kulula ngendlela esimangaliso uma ngabe kwenzekile waqondana namanye ama-video ethu gijima lapha ku-subscribe ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe kukhona into esiyifakayo nakwena izokutshela nge-notification awusiyabonga kwena osowenzile ake ngikhulume nje bafethu kancane nje ngithi nje kancane nje eyi bafethu yabona sibaphatha kabuhlungu abantu la emhlabeni ngezinto eziningi ezihlukahlukene ofuthi akukho right ukuphatha kabuhlungu abantu ngale ndlela namhlanje sibhalelwe intokazi lapha ijabulile ngendlela esimangaliso ngoba umdidi athandana naye mayihlukana naye kungafa umuntu ngathi nje iqala impilo nomunye umuntu angashona lowo muntu ngoba kuningi okwenzakalile intombazane isho ngamanye amazwi iphoqelekile ukuthi mayithandane naye ngenkani iyathanda ithandi ma ukuthi ifuna ukuhlukana naye kumele ingajoli namuntu azi yabuhlungu indaba namhlanje bafethu ake gijime siyobheka lapha nestudio ukuthi ngabe kuhamba kanjani xebu ake ngiphinde kubingelele embukeli lapho ngasekhaya sihambile sayithola nansi insizwa siyithola kwelinye lamahostela la eThekwini ngenhlanhla futhi azange sizesiluyiswe naye azange zesiluyise ifunile ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe ubalo okuyena mhlawumbe othe wayibhalela sinayo njengamanje yakithi ngoba mina nje ngokwacele naye yakacele lensizwa mhlawumbe okunye kwezinto lozokwenza ukuthi kube lula ukusheshe ngiyithole mfethu ngiyakubingelela nje kwamngeya ngibonge bhuti ngibonga ubani igama nesibongo igama usithe ucele sibonga ufakazela lento engiyisho ngikubuza ngamabombuzo wakabani ngoba sengishilo mfowethu ngiyajabula ake ngiqale ngibonge nje ukuthi uma ubhalelwa sikufune sikuthole futhi ngale nje kwinkinga uyabona nokuhilizisana even nje ungazi ukuthi ubani okubhalele kodwa ngicabanga ukuthi enkulumweni yethu sizoba nayo la khona okunye kwezinto mhlawumbe uzozithola ubambe lapha nalapha yabo utabuka kuphi utabuka emakhaya ePortshepstone Portshepstone namboza Portshepstone kanzima kuSigodi hawo mina ngasezingolweni yabona nje so umakhelwane impela so umakhelwane kuyenzeka kunebhasi lapha ngakithi kwesinye isitolo kuthiwa iseBhageni uyasibona isitolo abantu bayehla nje lapha bazongena la ebhasini kuthiwa liya kanzima indawo zangakhona mayibizwa ngathi abantu uyakupha ke umuntu ngiyakuwoza impela wazikhona impela onkoneni ogciniwe but no ngiyajabula kakhulu kushuthi umkhaya kwami phinde ubumfowethu yebo ngiyacabanga mfethu inkulumo yethu izohamba kahle kakhulu ngizokubuza nje imibuzo mfethu embalwa just ukwazi kabanzi ngaphambi kokuthi mhlambe lo muntu okubhalele bese siyachaza ukuthi ubani wakabani inkinga uyinsizwe eshelile emakhaya yaqonya kakhulu bengiyinsizwe impela mina intombi nje bengangihluli bengangihluli intombi bengikhombile nje le ukuthi hayi le ngiyayifuna ayakujika sekuzoba njalo impela lapha emakhaya ke kunento esasiyenza uyabona uma ngabe siyodlala ibhola kunenyanga yethu lapha emakhaya emunye ubaba ekuthiwa uNgwane simbiza ngoNgwane wayekade isiyoni so lo baba wayekathi uma ngabe siyodlala ibhola athi anodlula ngala khona ngebanishaya abanye abafana asinikeze umuthi othize sihambe siyogcoba ipali lapha sigcoba ipali ngale sigcobe nezinyawo nathi kuye mhlawumbe ekuqondane nje suyine sihambe siyobonga ke nithi hayi sibahlulile ajabuleke naye so izinto eziningi mawusuka emakhaya uyathi uma uzenza ube nale yankolelo yokuthi awuthi ngisebenzise ikhemi kancane la kulento ngibona ukuthi izolunga yini even ikushayelwe intombi uthi sigcoba amabhodlela kunamafutha athize siwagcoba le machine exactly uthi aphi intombi nokhuluma nayo intombi ithola ikushalazela ibhala phansi ngonyawo uvuma yonke into ishoyo lapho bowushela uziqonda ngqo izintombi noma bekuba khona izinto vele phela umuthi mina ngikhule ngawo umuthi nje sawusebenzisa umuthi nje wentombi ukuze nawe ithi khuluma naye engakuthathi kancane kumele vele usebenza awukahle bafu uyakholelwa ukuthi uyasebenza lo muthi uyasebenza umuthi khona kodwa kwakwenzeka yazi lento kwakwenzeka ukuthi uyigcobile kodwa ingasebenzi ke phela bakhona phela bakushaya ngombombayi abantu bakunikeza into engayona yabo athi umuntu hayi nami nginayo yabo enzela ukuthi yena gain imali kuphela wena usuyozibonela kodwa futhi umuthi phela bhuti ufuna ukuthi umuthi uthembe yabo uthembe ukuthi uzosebenza ngoba nawe
kuba nokuthi ungozokusebenzela umuthi ngozokusebenzele ngempela ukuthi kufana nokuthi mawuthandaza kubalekile ukukholwa ukuthi lento engiyithandazayo ngenzeka ifike ezolweni yebo kunjalo impela okay no ngiyakholelwa kuyona kufanele manje khona into eyayike yenzeka mina ke ngangihamba nezinkabi zami ngifunda kwesinye isikole ekuthiwa inqoleni lapha ezingolweni ngangihamba nezinkabi zami uthola ukuthi nginentombi kodwa kunenye futhi engiyithandayo le engiyithandayo manje ngiyakuyona njoba kunale enginayo nje le iqondile le nginayo iyona yaziwa ukuthi nginentombi yami ubani kodwa mabe ngiyakwenye ngihamba nezinkabi zami sothi su8 sizokhuluma nawo sonke kodwa umuntu okahle kahle oyekuyona mina ngoba ngizama ukufihla ngifihlele lo umunye angithandi ukuthi kugcine sekubangwa kuba khona umbango ingane ezincane zigcina zishayana zenzayo zingakaze zize zishayane shanela wale sungakabi insizwa yakini zingakaze zishayane zingakashayani mele sunquthuli nje siphuzana phansi sibanza zishayane yebo okay manje bafo ngifisa ukubuza ukuthi since siyibantu esike sikhule ngendlela yokuthi siba masoka nginkolelo ukuthi nakhona usuku ukhulu uqonywa kaningi uhamba ufunda abantu ukuthi okay ngingakwazi nokuphila nomuntu kanje impilo yami yonke uphinde uthola omunye futhi ubona ama characters alabantu awefana eyalo muntu i-character ithanda ukuba ngcono kuneyalo omunye umuntu okusho ukuthi lo ngingakwazi ukuhlala naye ngiphile naye futhi ngunaphakade uyabo so uma ngabe lo wesifazane esenza into ezimayifane nale oyenzayo ukuphatha kanjani lokho kodwa phela mhlawumbe naye ethi qume wena aphinda aqoma omunye umuntu vele phela akuzweli kuthina siyabantu besilisa kahle kahle angibuzwa ke kahle akuzweli kanjani sengisho ukuthi phela thina sabantu besilisa ithina kufanele siqonywe bona kufanele nje meqomile azi ukuthi ngicela lokhu umbukeli lapho ngasekhaya ukuthi ngiyakuqhelelanisa nohlanga midi ukuthi uthi ubafo ithine kumele siqonywe njengabantu besilisa angifuni kube sengathi umqondo wohlanga midi umcabango kabafo oyimele lo okay yaba futhi ni vele phela intombazane indoda kahle kahle ayibalance ngomlenzo owodwa sikhule nje nasemakhaya kunjalo obaba banezithembu omkhulu bebenezithembu kade beqonya so nje akuzwakali kahle umuntu wesifazane uyindoda naye futhi unenye indoda hayi indoda mhlawumbe yesibili ukuthi wena bese kuba yenye wena kufanele uqonywe enye intombazane amkele futhi ukuthi unomnakwabo okay since umuntu ozwakala engazuthi unendawana yesikhwele nomona nomuntu osukuthandana naye mhlambe ngoba kunenkolelo yokuthi umfazi uyabiywa emakhaya umfazi womuntu kuthiwe no abantu abakhulelwa emthini banokuthi umfazi maseganile le ekhaya kubalekile ukuthi simbiyele ulimi lolo olithalalisa inkulumo ethize ukuthi zama indlela ethize ezokwenza ukuthi noma elingeka eqoma omunye umuntu kodwa kungafinyeleleki esibayeni esibayeni kungafinyeleleki ngoba lesibaya isibaya sakhona njengomkhwenyana kungafinyeleleki kusona mhlambe eyiphi indlela owenza ngayo wena ebantwini abazintombi ukuthi bagcine nje bekuwena ngasonke isikhathi omunye umuntu bangayi kuyena uyabathemba unezinkulumo zakho ozikhuluma ukubona ezenza ukuthi bangeyiqingale noma mhlambe eyiphi indlela owenza ngayo ukuthi akangaqhubekeli kwabanye abantu lo muntu akaphelele la kumina phela bhuti kahle kahle fanele ubeke iphoyisa lapha esibayeni sakho ngithi usukhipha inkomo nazo ke inkomo lezo kumele kube khona umuntu osigadayo isibaya yabo akumele nje umuntu wesifazana avele nje azenzele umathanda chancase nje kube kanjalo kuphele kanjalo okay abantu besifazana akubaphathi kahle ukuthi siyabachithela ukuthi nje kunomunye umuntu wesilisa okhona empilweni kunomunye umuntu wesifazana okhona empilweni yakho njengendoda yakho akubaphathi kahle lokho so nakho ke njengamanje ke sithola ukuthi njengoba sekhona omunye umuntu wesifazana empilweni yakho uthola ukuthi yena akaphatheki kahle ngendlela yokuthi azagcina mhlawumbe ethi hayi man ngiyayiyeka indaba yalomuntu nangu ke sowumbiyele phela angithi akuzwakali kahle nakuthina nakubazali uzofika la uthandana nawe sekuyaba sekuzoba khona umunye ukhala la ekhaya egcekeni so kumele nje wenze sure ukuthi uyabiyela esibayeni sakho ukuze kungaveli okhala abaningi la egcekeni kufanele kwazi ukuthi la ekhaya ingane ezozalwa la ezala ekhaya kuphela ake ngithi ngintombi ke yakuyena umfazi nayo intombi kuyafana ake ngithi naku kufika isikhathi sokuthi niyahlukana nentombi
hayi ke phela mesihlukana sho ukuthi ukuthanda kwakhe ngoba kumina esuke ngithi angisamfuni yena esuke echuzela ngendlela yakhe yokuthanda kamadoda ami ngaphandle ukuthanda amadoda. What about impilo yakhe lese mhlambe uficwa isikhathi sokufa uma uficwa isikhathi sokufa usibiyele isibaya kuyena kuzokwenzakalani? Siyozibonela ukuthi kwenzakalani emva kwalokho ngoba mina vele ngizobe sengiphumulele ngingasekho emhlabeni. Okay, no bafuna ngiyakuzwa man. Lana ke kule show kunombuzo engiye ngubuze mfowethu ukuthi ku10 kusuka ku1 kuya ku10 indlela nje othembeke ngayo mfowethu ngabe sebantwini ophila nabo ngabe abantu mhlawumbe onobudlelwane nabo ukuthi okay indlela engithembeke ngayo ukubona angimphuma umuntu ngemuva angimshaye umuntu emva kwendlebe ngihleze ngumuntu othembekile kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha ba mina hayi mhlawumbe ningazipha u5 ngazipha u5 yeah ngesizathu sokuthini ngoba mhlambe kunezinto obuzenze ebantwini ezingekho right that's why uzipha u5 yeah impela kunjalo. Okay uproud ngokuthi kunobuzwe abantu ubuhlungu noma mhlambe kusuke into ezimaphutha abazenzayo ezikholela ekuthenini mina sengilungisa indlela yami mina sengilungisa indlela yami ukuze nami ngingazitholi ngiba nenkinga ngondla ingane engazona ezami so ingakho nje suke ngibeka iphoyisa lapho uthi ligade yeah ngazi ukuthi ingane eqhamukayo eyami njengoba uzinikeza u5 ingenxa ukuthi kunamaphoyisa wabekayo ebantwini yeah hayi kunjalo ubaphuma ngemuva basuke bengazi vele phela ngozumtshela ukuthi hayi khotha la wena kufanele ukhothe ungene esibayeni sakho ubheke inkomo zakho ubese ushiya iphoyisa lakho. No man mfethu ngiyabonga kakhulu ngane ukuthi yabona siye senze kanje mawukuthi kunomuntu okubhalele lo muntu lo siyasimqopha ivideo yeah ethumela umyalezo ke kuwena ke ngokuthi sina so bese siyayidlala lo video uyibukele wena yabo so ikhona ke leyo video njengamanje ngibheke la uzolalisa nje ifoni kanje ungafaze lapha nangu play lapha ezantsi okay asibone. Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguNoxolo Isibongo Adlamini ngibhalele uhlanga media kwishow Why Mina ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthola usizo mayelana nomuntu engithandana naye angikwazi ukuhlukana naye ngezinto ezithile azenze empilweni yami njengamanje ngizodinga ukuthola impendulo ngezenzo zakhe azenza kumina ngizocela kakhulu ukuthi ngisizakale ngibonge kakhulu. Yaba uzikhipana ubona kanjani? Ngiyamazi lo igama lakho Noxolo Wadlamini Sibongo ukuthi nje into yakhe i-on and off namhlanje si right kusasa unalokho ngalelanga si right yabo nje into yakhe bengayithathi serious kakhulu ngoba ngiyamazi umuntu onjani. Nike naba right kodwa naye nje mhlamba kona ya uke waba right but hey ngeke ngisho ukuthi ube right ngalendlela ebengifuna ngayo naye beziphethe nje nangendlela yakhe abuyenza into engayitholi kahle nami ngize ngigcine ngibone ukuthi bese isikhathi ngizibe ngibhekele kuphinde futhi kube uyena futhi obuya angilandele futhi ngemuva. Akukho mhlawumbe bese ukumphathe kambi ngakho njoba ngiye ngakhuluma indaba yokuchitha ukuqonywa kaningi uthandana nomuntu kodwa futhi uqonyiwe ezinye intombi abantu besifazane ngiyabahlukumeza lokho mhlamba akukho wakwenza kwamphatha kabi. Akukho ngingakwenza kwamphatha kabi mina bengenza nje izinto eziqondile ngoba bengimfihlela izinto eziningi but kodwa bekuthi lana sekuba khona umuntu enginobudlelwane naye ngibuye ngimtshele futhi ukuthi hayi ke khona umuntu esengimele umlindele umnakwenu manje yeah yabo kodwa bengathi intombi bengisayishela bengingamvezeli but bekuthi ke sekukhona ke esikubambeka kumina naye leyo ntombazane bese ngiyamtshela ukuze naye ahlalazi ukuthi mengekho kuyena ngikumna kwabo and then futhi ngisafe. Yeah yena bezwana nakho lokho bokwenza noma bengezwana nakho kuyafana noma bezwana bengenayo choice mina indoda phela mina yena kufanele azwe ngami. Yeah uyiqinisa yabona masiyibanda sicabanga ngendlela efanayo bafo njengoba singazalwa nje abazali ababodwa angeke sicabange ngendlela efanayo yabo omunye umuntu uzoyijudge inkulumo yakho ngoba yena ucabanga ngenye indlela omunye umuntu futhi uzokuvumela ngoba nawe ucabanga ngenye indlela mhlawumbe ethi mayifane neyakho uyabo so ukhona uNoxolo ukhona around njengoba nje ngibukisa ivideo yakhe yena ukhona around so mina okwami
ngizofonela izinsizwa la ngaphandle zibuye naye sihlale phansi sikhulume mhlambe aveze iside lakho ukuthi yini kuyiyona mhlambe emkhathazayo uyabona sibone ukuthi siphuma kanjani kuyona leyo nkinga. Hayi inkinga ayikho. Okay awusike ngifonele naba abantu ke la sibone ukuthi ukwenzakalani. Ya ngamfaka madoda ngamfaka. No right sure. Yeah sis yebo. I know ngasondela la sisu. Kukwena noma uyagona noma wenza njani. Niyaphila dadewethu? Siyaphila. Yebo. Angazi noma sidobe kahle yini umfowethu wena lo. Yebo yenpela. Okay. Ngibona ismile nisa lokhuza yini nisa right. Cha ngasho ukuthi cha asikho right. Okay ulokhuzile usibhalelile la njengomuntu obezwakala ewumuntu ongathi akekho right. Walichazela thina udaba lakho siyafisa ukuthi uphinde uchazele futhi nombukele esekhaya ukuthi yini kuyiyona kahle kahle ekwenzile ukuthi usibhalele. Yebo umbukele ngamchazela impela ukuthi ngibhalile ngesizathu sokuthi ubhuti akenze kahle and futhi kunezinto ezenzeke empilweni yami ezenza ukuthi ngithi ngize ngiyaphuma kuyena bese ngiphinda futhi ngibuyela back kuyena. So ingakho ngithe ake ngize namhlanje lana ukuze ngizokwazi ukuthola izimpendulo ngalento ayenze empilweni yami engenza ukuthi ngingakwazi ukuphuma kuyena ngisho sengifisa kanjani kodwa ngingakwazi ukuphuma kuyena. Yo mana ke wesisi mhlawumbe sizakhuluma naye ubaba yini kahle kahle sesi ngifisa mina usitshela inkinga kahle kahle ukuthi yini inkinga la ubhuti sithandanile naye sathandana kwabamnandi wenza izinto ngayibekezelela empilweni yami azenzile. Mhlawumbe ubenzani nje mhlawumbe nisathandana naye? Ukuthandana naye ubejola engijolele ngimxolele sibe right iphinde futhi aqale phansi engisola nangezinto engazenzi ethi khona izinto engizenzayo ngibe ngazenzi. So lokho kugcine kungenza ukuthi nami ngiphelele uthando kuyena ngiphinde futhi ngiphelele nakuzethemba kuyena ukuthi kuse umuntu wami noma kuseyena ngoba leyo nto ayenze empilweni yami iyangihlukumeza kakhulu. Khona lokho ngaku-8 sithe masikhuluma nawe eceleni wakuveza ukuthi bewumuntu obephinde futhi akubuyele nama STIs athize. Yebo zonke lezo zinto lezo since umuntu vele ochithayo ngokucabanga futhi ukuthi vele neprotection into angayisebenzisi. So izinto egcine seyidala ukuthi nami ngibe nokugula okuthile and okunye umuntu nje okhonze kakhulu imithi. So ngitheme ngithola lokho ke ngize ngakubona ngezinto ebezenzeka because ngizamile nami ukuthi since enginika stress nami ngizama ukuthi ngithole umunye umuntu ngizama ukumove on ngempilo yami but ngeke ngathola ukuthi kulowo muntu loyo bekade ngithi ngiba right naye kuba ukuthi uba nenkinga ngasesithweni sakhe sangasese mangabe kade sindawonye ebese ngithola ama calls angitshela ukuthi kuneyinkinga kanje ezenzeka kuyena thola ukuthi isitho sakhe siyadumba like kanjalo and yangiphatha kabuhlungu lento and because idicilela phansi isithunzi sami ingenza mina ngizibuza imibuzo eminingi ukuthi why mina vele kwenzeka kanje kumina so why futhi enze lento kumina so ngayitshela ukuthi hayi mhlambe yinto nje ethile mhlambe lo muntu unamanga then ngitheme ngimove on nomunye futhi ngathola ukuthi into eyangempela le eyenzakalayo imali lo qala kwadumba esithweni sakhe sangasese kwayinto eqhubekayo futhi okay wase mhlambe ngisho naxabana in a way. Yebo waxabana nami wangibiza ngamagama nje so leyo nto leyo yangenza ukuthi ngibuza ukuthi iqiniso yini leyo nto leyo so ngokubuka ukuthi vele asadingi lutho ohlangene nami kumele ngiqhubeke nempilo ngithola omunye umuntu mangimthola naye futhi wangitshela same story nalokho kwenzeka kulo naye kwadumba futhi nakuyena so sengithi mangiba naye usithelo naye futhi usithe kuba right manginaye so
because ngiyaye ngizama ukuthi ngibuyele back kuyena sithi sizama ukulungisa sibe right uma ngithi ngibuyela kuyena usithe kube right ngabi nankingi futhi angikaze ngimuzwe ekhala ngalutho ukuthi mhlawumbe kukhona kuyadumba kuyena noma kwenzakalani. Yo sisingeke man baf le story ngathi sithanda ukuthi sibe serious man sithanda ukuba serious kodwa mangithi 1+1 into nesesizikhulumile nawe khona la kuhlangana khona yebo khona la kuhlangana khona usesakaphathekile kahle 1 bethandana nawe ngokubuka wena ukuthi awumphethe kahle wayesefuna ukuqhubeka nempilo so mayiqhubeka nempilo abantu aqhubeka nabo nempilo ababi right uthe unenkolelo yokuthi umuntu wesifazane uyabiyena hayi kunjalo okusho ukuthi wakwenza kuyena hayi angiphiki futhi ngakwenza impela lokho yini bafisizathu mfethu isizathu yena waqalayo wayojola ngaphandle wabuya ngathola senginama STI so into yenzakala ngiyalapha eclinic ngifika ngihleka onesi lapha bona umjovo lo wama STD lo mebekushaya ngawo uyachokheka umlenze lapha ungakwazi ukuhamba kahle ubona nje umuntu phuma egatini lapha ubona mana ngibuze bafu mawuthola ukuthi uchithile wangamiyeki ngani hawo wangekulunga ngimiyeke ake ngibuze kuyena dadewethu khona nawo wake wenza khona iphutha wajola. Mina iphutha angikaze ngize ngilenze angikaze ngijole kushuthi yena uthole eintombini zakhe lezi vele avele nazo lezi vele ajola nazo mina angikaze ngize ngenze lutho mina ngiqale ukwenza lento because yena bese kade vele sevele esengijolela engasangidinga empilweni yakhe ngithi ngiyayisondeza engiqhelise ngithi ngiyayisondeza engiqhelise so lokho ke ngikwenza ngisanda nakukwenza nje ngisanda nakuthola into enje yamanje madozi akuyona into endala so yena ama STI zakhe ubewathola la kade wathola khona because vele angikholelwa ukuthi iprotection bekuyintathe ethu esebenzisa. Okay bafo ngowakho ucabanga since umuntu ngoba uzokala ngathi umuntu oyisoko oqonywayo so ngowakho ucabanga ukuthi lokho kugulo wabanako wakuthatha kuyena vele ngakuthatha kuyena impela akekho umuntu wesifazane mhlambe ozibandakanya naye ocansini ngaphandle kwalowo simama into engenzayo mina ngiyaye ngimtshele ukuthini ukuthi kahle ukhona umuntu esengithandana naye sewumnakweni ukuze naye abe nalo ulwazi lokuthi mengiba nenkinga uyena okumele ambheke so uyena kumele abheke ba yena kumele abhekane naye so ngahamba nalomunye ngafika ngathola ukuthi akanalutho wahamba naye ngangakazi uyena ngabona ukuthi futhi uyena ongitheleli ungahambanga naye kodwa ngahambanga naye ngahamba nalomunye lo munye wafika wacheckwa lapha waba right so ngabe sengiyaboba leso sikhathi wakuseyibona bobabili abantu angisathandane nabo la kona ke ngangakamtsheli yena ukuthi sekhona ngoba mina indlela uyazi naye ngimtshele uma intombi sengiqomile ukuthi hayi ke lalela sisi khona umnakwenu osonaye manje bowutshela kahle kahle la ebudlelaneni beni bowutshelwa mangabe khona umuntu osekhona kukhona umuntu osekhona yena bengibambele ngitshela ngoba sengimbuza ukuthi khona yena umuntu okhona so mina sengibambelile mhlawumbe ngithole ngefoni noma ngithole ngendlela enza ngayo izinto ukuthi sanginaki noma wenze njani so bese ngiyathola lapho ukuthi okay njengoba wenza kanje kukhona umuntu vele osekhona so bese kuba yilapho kaqala khona ukungitshela ukuthi hayi ukhona umuntu anaye. Bekuphatha kanjani sisi konke lokho mhlambe ukuthi umuntu wakho omthandayo unomunye umuntu akukho mnandi ukuthi uthole ukuthi khona umuntu okhona ngesikhathi uthandana nomuntu umthanda inhliziyo yakho yonke uyimisele futhi nangaye bese yena enza ezinye izinto ezokwenza ukuthi uphukele umoya nokuphelelwa nje na ukuzethemba njengomuntu wesifazane kuyaphela uma ukuthi khona umuntu okhona omunye shuthi wena kahle kahle ayikho into yenzayo noma khona la ushoda khona yabo so lokho kukwenza nje ukuthi uphelele lento leyo kuba umuntu wesifazane uma ngabe ukuthi khona umuntu omunye osekhona no ebafo ukuthi mfethu mina ngifuna ukugxila kakhulu kule elimazo sisi wena kahle kahle usisi umgcinile nempilweni yakho yini mhlambe le othi njengoba ngimenze lento ngimenzela ukuthi
mhlambe sine future naye angithandi azibandakanye nomunye umuntu ngoba kune future phakathi kwami naye ngoba isiphetho sothando kahle kahle ukuthi uthando lufike esicongweni isicongo yesiphi ukuthi kube khona umshado kube khona ukwakhiwa komuzi kube khona ukukhula komuzi ukuthi kube nezingane nani nani akunjalo ukucabanga lokho ngaye njengoba wamenza lento wamenza yona ukuthi mhlambe nawe uyakufisa ukuthi ngelinye ilanga abe umama emzini othize uyakufisa ngelinye ilanga ukuba umama weingane ezithize uyakufisa ukuthi imiyeni wami emntwini othize uyakufisa ukuba umfazi emntwini othize ngabe wena umgcineleni wena njengoba wamenza lento mina ukuvela kuwona ukuthi angifuna umeza umfazi vele wathi yena akakabikho ready so ngabona ushuthi umetha akakabikho ready ngoba usafuna ukuhamba le ndlela zakhe ayihamba so ngabe sengiyabona ukuthi hayi uyothi mase right sefuna ukubuya ngabe sengibeka iphoyisa ke lona ke langigadela ukuthi angahambi ayothola abanye abantu akaphinda abuyele la kumina azoba umfazi wami njengoba wasasivumelene ukuthi uzoba umfazi sis namhlanje kuphuma umlomeni wakhe umvokacelela ukuthi kunento akwenza yona ukuphatha kanjani lokho dadewethu kungiphatha kabuhlungu lokho kubhlungu nje ungathini mhlambe kuyena nje nami phambi kwakho ukuzikhulumela naye mina nje into engizoyisho kuyena kuwena Sithe ngicela ukuthi lento wayenza uyisuse ukuze nawe uzokwazi ukuphila impilo yakho uqhubeke nempilo yakho wenze izinto othanda ukuzenza uqhubeke ukhethe umuntu okuyena vele omthandayo nozokuthanda vele mina sengitshelile empilweni yami into engifisayo nje ukuthi ngiqhubeke nempilo yami nawe uqhubeke nempilo yakho uhlukane nje nami ngoba vele ayikho into esebenzayo phakathi kwami nawe ayikho into eyenzakalayo so into engizoyicela njengamanje ukuthi wena ungisize nje ungikhiphe kulento wangifaka yona uzame nje ukuthi ungikhiphe ngibe nami umuntu esifazane ngiqhubeke mhlawumbe nje ungivimbela ubambo lwami njengoba wenza kanje mhlawumbe nje ungivimbela umuntu okuyena ozongithanda njengoba ungenza kanje so ngiyacela ukuthi nje uzungisize uyikhiphe lento wayenza bafo angazi mfethu ukuthini ukuphawula kwakho ukahle kahle uyazehlisa uyanxenxa uyakucela njengoba bengibuza ukuthi wena esiphi isifiso naso ngaye uthe kumina wawukade ufisa ukuthi abe umfazi wakho the past tense isifiso esiyi past tense wawufisa so njengamanje ngoba phela ukunoxhaka yena njengamanje so uthi makenze njani mina fakile ngeke akwazi ukusho njalo engikwazi uyikhipha lo uyophelela la kumina njengoba ngangishilo nje nasekuqaleni ukuthi yena oba umfazi wami mebona uyena uzoba umfazi wakho kahle kahle ngiyafuna kanjalo wami okay ukuphatha kanjani bafu ukuthi usezamile nabantu ababili bonke labantu ababili ubashiya nalento wambelethisa yona futhi yena wayengakholelwa bengithi uzoba umfazi wami wayengafuni yana futhi wayevele efuna ukuqhubeka nempilo yakhe okay ukuthi selalile nabantu ababili kule process wena okuyona uthi ufuna ukumenza umfazi kuphatha kanjani nalokho kungiphatha kabi ngiphatha kabi kakhulu but usazaqhubeka futhi umenza umfazi ngisengaqhubeka ngimenza umfazi kodwa lethi ngiyikhiphe lenathi ngiyikhiphe ngeke akekho futhi umuntu aphinda lalena uyohleze banale nkingi noma umuphi umuntu afika kuyena uyozabuya aguqela kimi ngamadolo acela ushwele mhlawumbe ke sekuyoba njalo ke ngayikhipha akuyikhipha kodwa sinodadewethu sinezingane esizozala nesizalile ezikhona zamantombazana nathi ingane yakho noma udadewenu ubhekene nenkinga noma inkanakana esimayifane nale ungaphatheka kanjani lo mfana lo ungampeka kanjani ngoba mina ngiyayazi mina lento kona ke ngabe sengibheka kulo ukuthi yena kuze afinyelele la ekutheni namenze leyo nto bekuyini inkinga ngoba nami akuvelanga nje ngabe into engicabangayo into nje engabona ukuthi la isibaya sami siyadliwa ngathi okay ake ngibeke iphoyisa ukuze kuzobonakala ukuthi ubani onenkinga kahle kahle naku sebuya sekhala ke manje khona lento sithi ukuthanda umuntu igama ukuthanda kube sekuba khona izenzo ezikhombisa ukuthi lo muntu ngiyamthanda ezenzweni zakho ngokubuka izenzo zakho ziyamvezela ukuthi uyamthanda ziyamvezela uyakubona lokho sisi ziyamvezela uma umuntu umthanda uyamkhulula uma umuntu umthanda uyamkhulula
ephila impilo yakhe asikho isidingo sokuthi umuntu ulokhu umbekela izinto zokuthi zimgade. Umuntu uma ungabe umthanda nje uyamthanda uthembeke kuyena naye futhi athembeke uzobona ngezenzo zakhe. Njengoba nami ngihlalile sithe nawe sathandana mina nawe yebo ukuthanda kuyaxatshwana kube left and right kube nje kodwa wena awuzange uzokwazi ukuthi uhlale nami unginikeze indawo yami unginikeze uthando. Kuphela into kade ungenza yona wena uyangithithela wenza zonke izinto lokho kungiphatha kabi. Yazi sisi ngoba sike saba nenkulumo nawe ngaphambi kokuthi sifike la. Ngiyazi uzomjabulisa lento ongitshele yona kodwa angicabanga ukuthi efana ngabe kusenjalo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe into ebangela ukuthi kube njalo ngoba mhlawumbe kunemithi ethiza abafayisebenzisayo ngoba ngibona ngathi umuntu wamakhambi. Ngithe mangibuza ukuthi usamthanda yena waveza ukuthi usamthanda. Yini mhlawumbe yini lenza ukuthi khona kunje usudlule kule kuzona zonke lezi iwombo usudlule kuzona kodwa kube ukuthi usamthanda. Ukumthanda kwami ukuthi ngiyamazi before ukuthi ube umuntu kanjani. Ngiyamazi before ukuthi uthando lwakhe indlela ade ngithanda ngayo ngiyayazi before. So ngenxa yokuthi mhlawumbe emhlabeni kunezinto ezigcine zikushintsha namhlawumbe nabangani nani lokho kugcine kwenza ukuthi mhlawumbe naye aphuma endleleni. Ngisho kodwa ngisengithi ngizama ukumbuyisa yena lokho ephumile endleleni. Ileyo nto ke edala ukuthi ngibe nakho ukuthi wayengenje before. Waye right engithanda enginaka ngasonke isikhathi enza yonke into ekufanele ngabe uyayenza ekhombisa nje ukuba indoda. So angazi ke bese konakala phi ke kodwa ke mina yebo impela ngisamthanda. Yo Inkinga iyona le yokuthi ilento ayifakile noxhaka ngifisa ukuthi awukhiphe kimi. Okay. Bafo ukuphatha kanjani ukuthi usakuthanda ngoba uyezwa futhi ukuthi lo muntu esifazane uyakuthanda. Cabanga ukuthi kwakuhlukana nawe wayilento yazama ukuyenza ukuthi aqome omunye umuntu uzama ukuphuma kuwena kodwa uphuma unesilonda so ukuthi inhliziyo isemumva kodwa umqondo khona impi ekeyenzeke phakathi kwenhliziyo nomqondo. Uthola ukuthi umqondo uyakutshela ukuthi kahle la ngikhona ku wrong kodwa inhliziyo ithi ngikwi comfort zone yami uma ngabe ngila kodwa khona ngiyalimala kodwa khona ila engikwazi ukuzinza khona ila khona engikwazi ukuthi ngikhululeke khona uyabo. So kuphatha kanjani ngumuzwa ukuthi usakuthanda kodwa wena uyahluleka ukuthi umthande ngalendlela yena ayifisayo. Kungiphatha kahle wona ukuthi usangithanda ngoba nawe yazi vele ukuthi bezivele sithandana ukuze ngenze into bhuti vele moyithanda ngithi kumele uyiphathe kahle uyivikeleke. Nami ngikhona nami ngathi ngifuna ukuthi angathinti omunye umuntu athinto yimina kuphela ingoba nganginjani ngangimthanda. Siyanini ukuyovela ke kubo bafo ngoba phela umuntu ufuna bomfazi wakho. Yena mase right nje uzosho athi hayi ke baba sengi right sengikhulumile noba uyena uzosho mina nje hayi hlekizile igama lika baba uthi mbize ngoba ngitshele ukuthi baba sengiready. Yazi into engijabulisayo ngawe ngiyakubona ukuthi uyamthanda Shem ngiyakubona bomgcine nini kona ukumbona. Ngasho ngithi nje sekuphele mhlambe inyanga ezo6 ngingamboni yabo. So ngiyamkhumbula yena umkhumbula kodwa ke ikhona ukuthi izona lezi inkinga lezi ezikhona. Yazi enye into engiyisensayo ngisensa ukuzwana ngathi nibantu abazwanayo ngathi nibantu nje abanesikhathi impela bendawonye futhi niyezwana kahle. Mesindawonye ba right. Kodwa phinda abe nale njengisho ukuthi uba on umuntu onamahlaya nomfowethu uba on and off njengomuntu ophila naye ozophila lesikhathi. Yebo yena umuntu onamahlaya nje uma nginaye kuba mnandi nje kukhulunywe kuphela ke ilona ke demonike lelo bufebe ke uxolisa ukubeka kanjalo kodwa nje ilona lelo demon lelo lokuthi aneliseki kahle njengamanje ke. So uyazi siswaba ukuthi inkinga yakho nanga umuntu owakubelethisa lenkinga le. Ubafo uthi ulinde wena ukuthi wena usho ukuthi niyaqhubeka nempilo noma niyayeka ahamba ekini noma angayikini kulele kuwena konke lokho. Yebo uyamthanda
bafona usamthanda udadewethu? Hayi akunankinga ngisamthanda impela. Usamthanda? Yeah. Okay. Vele futhi ungafisa abomngakho? Yeah, ngingafisa futhi abe mngakho. Okay. Kumele azi futhi ukuthi uzolanywa futhi. Hawu baba, uzofunda kanje umuntu futhi ukuza lo. Uyazi na yona into yasixabanisa vele leyo ukuthi ahambe aye ngaphandle bethi ufuna ukuzenza mina. Ngeke ayifanise nami mina ngiyindoda. Ayi, uhlangamida kaluyisondelanisi nalo uNkulumo yakhe imele bafo. Kulungile ngiyakuzwa dadewethu. Kukona konke ke lokho kwenzakalayo uthini uyaqhubeka naye? Ngingasho ngithi ngingaqhubeka naye kodwa into eyinkinga ukuthi still ngisazocindezeleka. Angeke ngize ngithole ifreedom, angeke ngize ngizizwe ngisothandweni. Umbuzo wami uthi freedom oyifunayo yani yokuthi uthole omunye umuntu. Ifreedom yami yokuthi yena abe umuntu alright, ahlukane nabantu besifazane. Okunye futhi lento yakhe ayishoyo njengamanje ukuthi mina ngizofanele ngilanywe. Angizwa vele nasekuqaleni njengoba ezenza lento ayenzile vele bekuvele kuyiyona eyinkinga. So angithandi ngempela. Kuzomela ukuthi nje azame ukuthi mhlawumbe ashintshe. Mawukuthi ufuna mina naye siqhubeke, kuzomela ukuthi mina naye siqhubeke ngale komuntu wesifazane. Mana ke sizi yini le kwenza ukuthi athi mabethi ufuna ukuzovela kini ngoba uyakuveza ukuthi uwena ommisayo. Yini le kwenza ukuthi ummise? Into engenza ukuthi ngimise ilento yokuthi uyangichithela. Unovalo. Angithandi ukuba namhlanje. Yebo, angithandi ukuba sesithenjini, angithandi ukuba sesithenjini. Ngifuna nje ukuthi ngibe nomuntu oyi-one. Manginomuntu oyi-one ngibe nomuntu oyi-one ongenaye omunye umuntu. Manje ke phela umuntu othandana naye uyile nhlobo yomuntu udaleke kanje. Lo muntu othi uyamthanda. So wenza njani ngoba uyamthanda? Yebo nje kodwa futhi still uyamthanda, inhliziyo iyamthanda. So umisa kanjani uzomisa kanjani lapho? Ngoba phela uqome nje insizwa yasenquthu noma uqome insizwa yasemsinga afuna ukuqonda ukuthi insizwa ngithandana nayo yasenquthu, insizwa ngithandana nayo yasemsinga inje kuphilwa kanje kushuthi emsinga. Kuzokwenzeka ngithi ngihamba naye ihamba izigiyela la endleleni izikhululekele ngoba emsinga futhi kuphilwa kanjalo. Ngeke uze uyikhuze ngoba sowufika la edolobheni impilo yayo iphila le emakhaya. So uyamthanda unje udaliwe nje ubona ukuthi yenza njani ke. It's either uyaphuma kuyena noma uthatha lento ayifunayo ngoba kushuthi yena into ayifunayo ile. Ngendlela engibuka ngayo mina la kusho ukuthi uyena ozogaina. Mina kusho ukuthi ayikho into engizoyigena uma ngabe kuthiwa mina ngiqhubeka naye ngoba yena uzozenza ifiso zakhe yena. Lezo ukuthi akwazi ukuthi athole isithembu. Mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngibe right kwenzeke lento engiyifisayo. Ufisa ngani nasizwe ufisa ukuhleza unaye nobabili ngabona umuntu. Ngifisa kube yimina naye phela kungabi nomunye umuntu wesifazane eceleni. Yena kufanele avele ayikhiphe lento ngikwazi ukuthi ngiqhubele phambili nempilo. Ukumthanda impela ngiyamthanda. Kodwa manje into eyinkinga ilento ayenza na ukuthi yena akafuni nini ukushintsha. And yena mina ngifana nomuntu osejele kahle la kuyena. Ngoba mina ngikwazi ukwenza izifiso zami. Okay. Ubafa qhubekeze kina azocela. Angaqhubeka yena eze ekhaya ezocela. Kodwa abe practice le ukuthi omunye umuntu wesibili Angimdinga. ake ngithi ke naku sowungenile ke sowungenile ke sowumfazi kuyena bese afuna ukuthatha omunye umuntu sowenza njani? Shuthi useyomthatha ngenkani yakhe nangalokho ukuthi vele still ngoba uyasho ukuthi ngeke yena azayikhiphe lento ayifaka. Sho ukuthi ke ngizohlala Ngiyakuphoqa ukuthi phila naye. Ngizovuma. Wena okay, wena uhlezi uzoqhubeka uhlale naye ngoba uphoqelekile ukuthi ihlala naye noma uhleli naye ngoba vele uyamthanda noma enje noma uthi ngihleli ngoba hayi cha ngiyahluleka Nkosi yami uthi ngekaza ayikhiphe lento noma ngihleli ngoba ngiyamthanda noma enje kodwa ngiyamthanda ukuphi ukuhlalela? Engikuhlalele mina ukuthi yebo uthando mnalo. Ngokuqala okwesibili ukuthi vele ngiphoqelekile ukuthi ngihlale ngoba vele lento uthi ngeke eze ikhiphe. Futhi nami ayikho into engizoyenza ukuthi mhlawumbe agcine ikhiphile ngoba uyasho njengamanje ukuthi yena ngeke eze ikhiphe lento ifakile. Yathi na Sophie ukuthi phinde sinivakashele nje esikhathini esizayo. Jathi ukuzocheck ukuthi sekuhamba kanjani. Kusazoba no part 2
la khona esizoza kwa-check ukuthi sekuhamba kanjani. Ngiyabona kona ukuthi into yenu angazi noma ngizosilungisekile noma ilungisekile, but ngiyabonga ukuthi sitholile ukuthi iqiniso kahle kahle ubafu yena umuntu wayenza lento. Sathola futhi nokuthi usamthanda naye futhi usakuthanda. So isifiso esikhulu kakhulu njengamanje ukuthi sibone into yenu iqhubekela phambili. Naloko kufisa futhi ubafu siyafisa ukuthi ekulungise. Angazi noma bafu likhona nithemba lokuthi mhlawumbe kungalunga lokho ukuthi azithole yedwa. Uyalazi udaba ngamchazela nje ukuthi indoda ngehlezi uPhuthi nobhontshisi zonke izinsuku kufanele ibuyishintshe indoda izinyama imama uPhuthi nobhontshisi uyena sengiyasho nje ukuthi phela noma yena uyinyama uPhuthi nobhontshisi lo uzofika into efanayo ngasho na ngayibeka na kanjalo. Alright, no mbukeli lapho ngasekhaya ngicabanga ukuthi kuyalunga kodwa futhi angazi noma kulunga kodwa ke khona sizoyibheka ezisikhathi siya ngokuqhubeka sibone ukuthi mhlambe babeka naphi. Uyabo mina njengamanje okwami ngakutshela kona ukuthi siyabonga ukuthi ubukele uhlanga media. Kubalekile ngaso sonke isikhathi ungafaza lapha ku subscribe button ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi uzohleza uthola ama notification uma ngabe kunento esiyifaka ku Hlanga Media. Igama le show Why Mina njalo ngolosithathu ntambama. Ake ngivele ngithi nje ngoba sekunje xebo. Yo le ndaba esisuka kuyona ngeke ithanda ukuthi ibe complicated kakhulu. Kuumona kahle kahle umona onzima kakhulu ukuthi uthola umuntu wesifazane bese umfaka izinto ezithize ngoba othandweni kuyenzeka kube khona ungaboni ngasolinye ngigcine nihlukana nomuntu then uthi makenze njani so umfakile ke lento umfake yona wena uyaqhubeka wena uyajomba la ujomba khona yena senenkinga manje ugaxele ugcina seyisola nokuthi uNkulunkulu wami ngangihlanganiswa yini nomuntu nje empilweni yami ngoba impilo yami istakile imile ngenxa yakhe lo muntu uwenza lento nje ebese yena uyaqhubeka nempilo uthandana nabanye abantu lo meka bathi uthi uyaqala uthandana nomunye umuntu seyagaxela okusho ukuthi ustakile manje kulomuntu wesilisa kumele ahlale kuyena uyathanda kathandi kumele ahlale kuyena uma ngabe zizwe phelelwa uthando kumele ahlale ngoba uma ngabe efisa ukujola uyedwa umuntu ekumele ajole naye uyena lo asazi noma wakumthanda kusetshenziswa umuthi asazi ngoba awukwazi ukuthi ungaqhubeka uthandane nomuntu ekutshela ukuthi ukwenzile into kanje ngoba phela umuntu uma ekutshela ukuthi ukwenzile into kanje into esekumele uyenze wena ukuthi uzilaphe uqhubeke phambili nempilo ngoba lo muntu kahle kahle ukuthi ufuna ukuphilisa ngeremote uphethe mengabe ngingafaza ethi khuphuka manje uyanyuka methi ehlwehla methi eceleni uyeceleni ngoba uphethwe uyena uyaphoqeleka ukuthi enza lezi zinto ngoba uthandana naye ngenkani ngoba uyena okutshela ukuthi enzani uyakutshela futhi ukuthi wena uyophetha la kumina uNkulunkulu phela wenza lonto ukuthi hayi wena ngoba wenza kambi uyophelela kusathane wena ngoba wenza kahle uzophelela kumina yabo umfo wacelela hayi khona uphila samuntu osaNkulunkulu uphila samuntu osaNkulunkulu noNkulunkulu ahamba nabo yabo ngoba unomuntu amphethe nje ukuthi hayi wena uzwa ngami wena so izinto ezikanjalo bafuthi kubalekile ukuthi sivikele ungaba nesikhwele esingakanani kodwa ungalinge wenza iphutha lokuthi ide uyamdlisa umuntu umuthi ukuthi makathande kakhulu intando noma umfaka something nje ezokwenza ukuthi kahle kahle lo muntu umenza ukuthi akakuthandi futhi uyazi uyabona ukuthi akakuthandi kodwa so ufuna ukuthi akuthande uyenzelela ufuna akuthande kahle kahle futhi uthanda umkhovu uphila kuyena hayi yena uyabo uthanda yilo mkhovu wakhile ophila kuyena hayi yena nje izwayo umuntu odlisiwe uthola ukuthi unomona ngomuntu wakhe ngobani akuyena onomona ngomuntu wakhe umkhovu ophila kuyena ufuni ngalo muntu ngale ndlela yokuthi umuntu meke wathinta intombi yakhe noma wathinta indoda yakhe lo odlisiwe angafa nokufa ezama ukuvikela lo muntu ngoba umkhovu nje uNkulunkulu wami ugadele umuntu uyabo so ayi bafethu sizibalekele izinto ezinjalo singazenzi into umuntu makuthanda akakuthanda nje ngoba nakuyakuthanda uyabo futhi uma ngabe kuukuthi uyabona ukuthi unomona ngaye mhlawumbe isitofu 66 uyabona ukuthi le sitofu njengoba 66 akumele sithole omunye umuntu engabe sikuthene engabe sikubana kumele lesi sitofu sothiwe omunye umuntu hayi cha phela nawe kulungile phela enza indlela ukuthi akuthande uthembeke kuyena nawe uzothembeka kuwena kodwa makuukuthi wena futhi ubona ukuthi le sitofu njengoba siku20 nje akumele sithole omunye umuntu futhi ngamanye amazwi sekumele ngimfake something lo muntu ukuze le sitofu sothiwe yimina ngedwa hayi so wrong phela lapho umuntu akusiyo wakho yabo itofu ezinye uyifica ziko 90
uhlukane nazo zokuthi wabanye abantu zize zigcine sezehla ziya ko-6 angikho kodwa lapho cha siyabonga kakhulu mbukeli lapho ngasekhaya ake ngithi nje xebu